BK 1114 SAC, tolong digeser. BK 1114 SAC, tolong digeser. Ya, siapa yang punya mobil BK 1114 SAC? Satu. Gula batunya nande karo de la datera, gula batunya ari turang-turang, oh si kacang koro berdiri turang, oh si kacang koro, oh si kacang koro ari turang, oh si kacang koro. Gambar junari
jantungku neng mama lagi kena nenja hatiku jadi neng anak bibi ulah kelaku ielo kendu neng anak si muda kena ngateku teman keluku. Perkawandu taksir nina pusuh karondu mama lakina kena ngateku teman geluku aku melang penatap doser nina pusuhku hatiku jadi ulah karondu ielo kendu terang bulan ampar bintang karo terbayang-bayang hingga derasur mama lakina aku tergoda idi manisna idi cilena idi manisna idi gantengna muncul. jabatan gue bansi bubui berkenal
ku gelak ulah stres Dila Juli meja bola Udul bakane kopi Degedang wari Koyok-koyok buah kap tambah Bagai membang kebenku Hilang ukuri Biar narikan pe Keluar latang ganti Tapi Gundari aku sadari Kencang rokeri Keringinan sana Salahkan aku ini Lepak karotu Ajari aku Turang nang degitiku Ula urang atedu nang degiti Ula ukur dumoba Ukur bayi lagu kuena Makaro Ula urang atedu nane giti Ula ukur dumoba Ku perbahi lagu kuena Bare giti Gundari Goroba Bujur Tersurat
ada pesan-pesan rindu buku hidup bergendang tuh masa jabatan atur-atur tuh buku bintang kali kita beda. Bocor Manbadu Pangkalubu kami. Ini saya berbicara, kami dari Permata Rungkun Kendit, saya mewakili Permata Rungkun Kendit mengucapkan selamat Manbadu Duana agi kami, langgang perjabundu, lampas dan anak diberu bagi anak lelaki, banci rubat tapi ulah sirang, bujur. Apakah kamu sinambai sah? Manbandu bagi kami selamat dek ngokam sesura-surandu duana jadilah kam menjadi mamre ras moria situtuhu olambu esa kujoh kuje tetap repengendes mandi bata sada pindon kami adik kita nggo jadi moria kari ras mamre sitah me dalan-dalan simuhuli olan hari siakap pagi kita permata bagepe anak perana singuda-nguda akaplah bandu pagi ngokam mamre ras moria. Si pentingna sinca ras kami permata toto kami simuhuli naman bandu duana lampas kam pagi jumpa anak dilaki ras deberu ya kurang lebih na endam kami cabluh ngerana andelit teman ta isa sinamahi banci nama isa ya endam luah arah permata nari dek selendang endam pengikat Manbandu Duana gelah resada kam ngasa Tuhan sing lebosa oke. Jadi endam casi belohna kami beresa olanin du arah hargana tapi ninulah teman kami nggo sempat kendu waktu nundahi kami ku Jampurenda bujur.
dalam kue man bandula ralangala gundari terdedehi andalan singgeda terbangsa aku adik kakaknya anggota dan dada terbansie bagus saruku lanai ku gejar bagi ngarapkeun buah serai turame ate kundele perbahanan du kerinan jadi murde sumpah mamel kela terburi adikin luka la tertambari ugange nindu ranan kue ngelalui si bela ayu kurindu ukur nangin duwe entah perbahan kena biri laku rangkai pe ma li janji du ambur kuja ambur kuje bas mensampaten berek barene lanai kamje
statue. Ya, tes 1. Manbandu Permata. Atur barisan, bukui gendang lu. Bukui gendang lu. Bubur Manbandu, anak kayu Permata.
pagi malamna oh nande terlayas ye pagidungna oh bapa kia kedua masui kelatenu dia kedua
Awas hati-hati, Allah kena pres. Iya, bocor.